Ndizera ko mumeze neza mwese mukurikira dossier anartique tuganira geopolitique nge ndise mugeshi bayingana igitondo cyiza gicamutse mu mugoroba mwiza batwumvira ku ngenga bihe zitandukanye. Reka twongere turaranganya amaso tuganire kuri geopolitique, tuganire kuri politique mpuzamahanga. Ingingo nyinshi z'amakuru by'umwihariko turaza guca mu burasirazuba bwo hagati, ariko kandi nago nshobora kugenda nakomoje kuri Ankara NATO Summit. Ni inama ya OTAN imaze iminsi rwose n'amasaha make isorejwe ya Ankara ho muri Turukiya. Ni inama bivuga ko yanzuriwemo kugaba ibitero ku Burusiya. Ese koko nibiki byavugiwe ya Ankara? Ubundi mbere yuko tuva Tehran ndetse na Tel Aviv tugaca no muri Liban, nizo ngingo z'amakuru tujye kuba tuganiraho muri aya masaha y'igitondo. Kigali n'Igitega mu Burundi ndetse n'ahandi hose turi mu ngenga bihe zirimwe. Hanyuma rero reba niba waramaze gukora subscribe kuri dossier analytique gatanu ku kandi amakuru n'ibiganiro byacu byo bizajya bikugereraho igihe. Ndahera ku bitero bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri Iran. Ni bitero byo ku rwego rwo hejuru, ibitero navuga ko leta ya Amerika mu by'ukuri ikomeje kurenga ku gahenge kemeranyijweho ni mande zombi. Muribuka ibyiswe Memorandum of Understanding ari Ankara muri Turukiya mu nama ya NATO. Perezida wa Amerika Donald J. Trump yavuze ko ibyiswe Memorandum of Understanding ngibyo bitakibaho cyangwa si byo nabihari. N'amagambo ye yatangaje Perezida Trump wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ibyo rero yabikurikije ibitero bikomeye cyane mu bice nabyo bitandukanye. Iran iremeza ko hari ibitero bikomeye cyane kandi yagabweho cyangwa se ibitero byituye kuri site zitandukanye, uhereye mu bice biri hafi y'ubunigo bwa Hormuz gakomeza no mu bice inland imbere mu gihugu, ariko nanone mu gice cy'amajyepfo y'igihugu cya Iran. Ni mu gihe umuhango wo gusezera bwa nyuma Ayatollah Ali Khamenei, ni umuhango wabaye ku munsi w'ejo tariki 9 z'ukwezi kwa Nyakanga cyangwa se ukwezi kwa karindwi. Bivuze iki rero? Bivuze ko byanga bikunde Irgc igiye gutangira guhangana bikomeye cyane. Hanyuma guverineri bungirije w'intara ya Bushel, imwe mu ntara zibasiwe cyane n'ibitero bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, yarayemeje ko hagabwa ibitero ku birindiro bikuru bya gisirikare hano Bushel. ni n'umujyi usanzwe unarimo imwe muri site ni Ikriel. Gusa Irgc ndetse na Tasnim ni kinyamakuru ariko gifite aho gihurira cyangwa se cya Irgc nk'uko bikunda kuvugwa. Iyi Tasnim yemeje ko ahitwa Bandar Abbas, ahitwa Qasem, Sirk ndetse na Jaski, ibice byose biri mu bice bitigeze byibasirwa n'ibitero bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ndetse na televiziyo y'igihugu yavuze ko nta bitero byigeze bigera Bandar Abbas, ariko Bushel ndetse n'ahitwa Ahwazi, ahangaha ngo humvikanye iturika. Hari n'ibindi bice bitaremezwa ubwo twakoraga iyi nkuru mu masaha y'igitondo cya kare, mu masaha y'isa 11 z'igitondo cy'uyu munsi tariki 10. Ahangaha Ahwazi ndetse na Bushel nibyo bice bimaze kwemezwa. Ibindi bice bivugwa ko byagabweho ibitero ntago amakuru yabyo twayabona cyangwa se twigeze tuyabona. Ariko ahangaha handi mu karere kitwa Ahvaz, iturika byumvikanye hano Ahvaz, ni mu karere ka Ahvaz, bikavugwa ko rishobora kuba ryaturitse kuri gaze. Ni ukuvuga ngo iturika baremeza ko byatewe na gaze nyine yaturitse muri biriya bice. Ubundi igaturitse inzu ebyiri zo guturamo zituranye, bakemeza ko bidafite aho bihurira n'ibitero bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ariko Bushel ho bikemezwa ko ari Leta Zunze Ubumwe za Amerika zahagabye igitero kandi
gikomeye. Mu bigaragarira amaso nuko bamaze cyangwa se urebye ubutegetsi bw'i Washington ndetse na bagenzi babo i Tel Aviv basa nkaho bamaze kwanzura gusubira mu ntambara n'igihugu cya Iran. Ni mu gihe andi makuru ahari yemeza ko Ayatollah Mojtaba Khamenei niwe muyobozi w'ikirenga muri Iran. Hari amakuru yarahari ni za speculation nabanje kubona Russia Today ni ikinyamakuru gikomeye cyandikira mu Burusiya kivuga ko yari buze kwitabira amasengesho ya nyuma yo gusezera kuri se, ariko Ryan Rosbian umwe mu banyamakuru bamaze n'igihara mu burasirazuba bwo hagati uyu yemeje ko kubera ko iyi speculation yari yabanje kuvugwa mu masaha y'umugoroba ku munsi w'ejo, nubwo uyu muhango uri buze cyangwa se uri bukorwe mu izina rye, ariko no kuvuga ngo ntago ari buze kuba hari, ariko ni umuhango nyine wa nyuma wo gusezera kuri se n'uwahoze ari umuyobozi w'ikirenga wa Iran, se Muze Ali Khamenei cyangwa se Khamenei bitewe n'uko babivuga, urakorwa mu izina ry'umuyobozi mukuru cyangwa se w'ikirenga wa Iran, ariko ntago Mojtaba ari buze kuba hari kubw'impamvu z'umutekano. Hanyuma rero ibyo ni byabereye imbere muri Iran, ariko nyivuga gato kuri uyu muhango mwumvishe ko hari igitero cy'ubwiyahuzi cyabereye Mashhad. Umugabo witwaje imbunda bivugwa ko yashakaga bamwe mu bayobozi ba Irgc, yarashe n'imbunda mu kivunge, babiri bahasiga ubuzima. Bikavuga rero ko igitero cy'iterabwoba, ndetse amwe mu mashusho ahari ariko bigoye gushyira kuri urukuta rwa YouTube n'amashusho agaragaza nyine uyu mugabo rwose arambare hasi, birumvikana abasirikare ba Irgc ntago bari kwita bamworohera, bamushyize hasi nyine. Ubwo ni nko mubaza cyangwa se gusobanura bijyanye n'ibi bikorwa by'urugomo n'ubugizi bwa nabi yakoze. Urumva Irgc yahise bimuryoza, niba ariko twabivuga, ariko haba igitero cy'ubwiyahuzi nakita cy'iterabwoba hano Mashhad. Ni mu gihe rero ku rundi ruhande ku rusengero cyangwa se ubwo ni urusengero, ni umusigiti witwa kuvuga ngo Imam Muhreza. Ahangaha ho iturika byavuzwe ryahabereye barihakanye, bavuga ko ari speculation, naturika rigeze rihabera. Ubwo ibyemejwe ni byabereye hano Mashhad. Hanyuma reka twerekeze mu bindi bice bitandukanye mu burasirazuba bwo hagati, ariko tukiri hano Mashhad. Babibonye ku mashusho, mwabibonye igishushanyo kiri mu isura perezida wa Amerika Trump cyatwitswe, ndetse abari bari hari Mashhad bamwe rwose bagaragaye bafite ibyapa byanditseho ko umutwe cyangwa se kwica Trump ari wese wamwica yemerewe miliyoni 100 z'amadolari. Hanyuma rero ikinyamakuru nanone ubwo dacyari muri Iran, mbere yuko ngaruka gato mu burasirazuba bwo hagati, ikinyamakuru Washington Post n'umutwe w'inkuru Iran hatched the fresh plot to kill Trump, Israel told US. Iran ngiri gutegura umugambi karabutaka wo kwivugana perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald J. Trump. Ibi ngo ni inzego z'ubutasi zabibwiye Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Hanyuma ubwo ni primature Tel Aviv, no kuvuga ngo ibiro bya minisitiri w'intebe bemeje ko Iran iri muri uwo mugambi, ndetse ngo perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Trump akwiye kumenya ibyo makuru nk'uko inzego z'ubutasi za Israel Mossad zabimubwiye. Ndetse kandi Netanyahu ngazakora itegeko gishoboka cyose, ndetse yiteguye no kuvuga buri kimwe cyose cyerekeye iyi ntambara Iran y'iterabwoba ishaka gushoza kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, harimo nyine n'ibi bikorwa
bo bavuga ko bigayitse byo kugerageza kwivugana perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ni mu gihe Iran yo ku rundi ruhande ihakana iby'aya makuru yo kugerageza kwivugana perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Reka nsoreze rero kuri misile n'ubutumwa bwari buyanditseho, zimwe mu zoherejwe mu bihugu byo mu burasirazuba bwo hagati. Ubwo nyine birumvikana birata binatwerekeza mu burasirazuba bwo hagati. Hari inyandiko ivuga ngo I thank God that the people of Iran did not leave our place empty in a funeral of Mahdi Imam. Ati turashima Imana ko abaturage b'igikundiro bacu ba Iran batigeze mu by'ukuri badukoza isoni cyangwa se batigeze badusiga twenyine ubwo twasezeraga umubiri wa Imam Ayatollah Ali Khamenei. Misile rero bitayoherezwa mu bihugu bitandukanye mu burasirazuba bwo hagati. Hanyuma rero ibyo bihugu byagabweho ibitero ni bihe? Nibitaragabwaho ibitero silence cyangwa se bwabo duhabuburira bwumvikanye rwose mu ibyo bihugu. Ibyibanze nk'uko Israel Channel 11 yabivuze, hari Kuwait ndetse na Bahrain, bimwe mu bihugu bifite ibirindiro by'ingabo za Amerika cyangwa se harimo base militaire za Amerika ku ngano yo hejuru, nibyo kwikubitiro byahise byibasirwa. Ariko kandi ibihugu nka Qatar ndetse na Emirates z'Abarabu nazo basabwe kuba maso. Ibice rero byibasiwe cyangwa se byagabweho ibitero na gace kitwa Kanaraki. Kanaraki ni muri Iran. Nandi makuru mbonye y'ibitero hano mu ntara bita Baluchistan. Reka nkomeze ubwo ibi nabigera ko mu kindi kiganiro ahubwo nikomereze muri Kuwait na Bahrain. Hanyuma ibi bice ahari ibirindiro bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika hano muri Kuwait ndetse na Bahrain niho bagabye ibi bitero. Ibitero navuga ko by'ingufu zo ku rwego rwo hejuru, ibyatumye ku murongo wa telefone perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse na minisitiri w'intebe wa Israel Benjamin Netanyahu bavuganaga igihe kirenze isaha, impande zombi ziganira cyangwa se zivugana. Na kindi rero bari gutegura ni ukugerageza kureba ko binjira muri faze cyangwa se binjira mu gice gishya cy'intambara, cyane ko nyine ari Ankara. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald J. Trump we yari yavuze ko ibyiswe MOU cyangwa se Memorandum of Understanding igihugu cya Iran ngibyo bitagihari cyangwa se batanabikozwa. Ubwo mu yandi magambo no gusubira mu ntambara nicyo yarashatse kuvuga. Minisitiri w'intebe wa Israel bwana Benjamin Netanyahu ndetse na perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald J. Trump. Ankara muri Turukiya mu nama ya NATO yatereye kuwa kabiri no kuwa gatatu w'iki cyumweru. Igihugu cya Ukraine, Perezida Trump yavuze ko ari gutekereza kureba niba cyahabwa uburenganzira cyangwa se yakemerera gukora system z'ubwirinzi za Patriot. Bwaba ari ubwa mbere Leta Zunze Ubumwe za Amerika zikoze igikorwa gisa nk'iki, nayo mpamvu bakurikiranye byabereye Ankara bemeje ko hanzuriwemo imirongo migari y'ibitero bishya Uburusiya cyangwa se yo gushoza intambara ku Burusiya. Bwaba ari ubwa mbere habaye igisa nk'iki, haba ari ubwa mbere birumvikana nyine Amerika itanze green light. Ibigo nka Lockheed Martin ndetse na Raytheon bikora izi Patriot. Inkuru ya CBC News nabonye ndetse nananyujijemo amaso ubwo nateguraga iki kiganiro, bari batarabasha kuganira cyangwa se kuvugana n'abayobozi, especially nka managing director wa Patriot wa Lockheed Martin ikora iyi Patriot, kuko nubwo Perezida Trump yabivuze uko arakenera go ahead, arakenera uburenganzira bw'ibigo bikora nyine zino Patriot cyangwa se bikora izi missile, bagomba gukenera uburenganzira bwayo. Hanyuma rero uretse n'ibi hamaze n'iminsi hanugwanugwa ko Burusiya bakora ubundi byitwa preemptive, ukuvuga ngo bagasa nk'abagaba ibitero, bagatangura ngo gasa nk'abatanga Uburusiya. Ni ukuvuga ngo
iyo ukoze ikintu preemptively ni ukuvuga ubugikoze mbere yuko uwukeka yari kuza kugikora kugira ngo wirinde ikibazo. Akenshi muzumva ko iyi strategy kunze kwifashishwa na Netanyahu, avuga ko yari afite amakuru ko Israel yari afite amakuru ko Iran yenda kumugabaho ibitero. Ibyo rero akabikora preemptively, ni ukuvuga ngo twe twabatanze twirinze ko batugabaho ibitera kenshi nk'aha kuri Kirimbuzi bavuga ko kwari kwirinda ko Iran yagira ubwo bushobozi bw'intwaro Kirimbuzi. Aha rero NATO ngo nashobora kwactinga preemptively ku Burusiya, kuko nubwo Ukraine izi patriot na go ahead bamaze iminsi ibitero biri St Petersburg ni Moscow, bisa nkaho NATO iri kwactinga preemptively, kuko hari amakuru avuga ko bitarenze 2030 Burusiya ngo bugomba kuba bwamaze gukubakuba Baltic State, bamara kuzikubakuba bakahita bajya no muri Scandinavia, harimo ibihugu byinshi bya NATO, Finland, Pologne, Sweden, ibyo ni ibihugu bya OTAN. Hanyuma bamara gukubakuba aho ngaho naho bakahita berekeza intambara no mu bindi bihugu byo muri Occident. Ayo ni amakuru akenshi akunda kuvugwa cyangwa se aba ari kugenda agarukwaho. Nakabuza rero cyangwa se nge nabashimira mwese mudukurikira gatandatu, kandi ubundi nkababwira ko amakuru n'ibiganiro byacu byo aba ari akagaruka. Yo go ahead yahawe Ukraine mu patriot niyo ntandaro yo kuvuga ko hari gutegura ibitero preemptively ku Burusiya, cyane ko Ukraine nibi bikora bizi ko na systeme z'ubwirinzi ifite, noneho hacuriki mu gihe baba butunze. Ngaye nguko rero reka mbashimire mwese, mbabwire ko amakuru n'ibiganiro byacu hano kuri dossier analytique barakagaruka, wo gusurebe ko wakoze subscribe gatandatu, kandi tuzajya dukomeza tugende tubana. Hanyuma rero Imana ikomeze ibarinde kandi bahe umugisha mu byo mukora byose. Nge ndi Semugeshiba y'Inganda, ni dossier analytique.